bà anh xóm chiêm đâu mà ở micro mà nè hay chăm sóc về chiêng nó chiêng bro chiêm sẽ bọt pưn mò alo I'm a real gangster ពាក់អាវកលុំឃុំស្បែកជើងជាប់អាចបែបមកជាប់កដាលព្រំជាប់ខាងប្រួយនំម៉ូកាទីរសជាតិសូកូឡាជឿជាក់ថាឆ្ងាញ់ហេជួយលីអូតាដាអូនអ៊ំទីអត់អ៊ំហើយជួយបានអូនមកដាពីគ្រឿងខ្ញុំរើបានតាមព្រៃភ្នំអ៊ំឯដើរតាមព្រៃភ្នំយ៉ាវាបាត់បងចាប់ក្មេងអ៊ំឥឡូវមានក្មេងចាប់ម៉ាត់មកវិញហើយជួយអស់ហើយពីមេលក់ប្រមាណលក់ 1500,000 រៀលអ៊ំ15,000 រៀលអមេអូយលក់1 បារោលក់ 15,000 អ៊ំអីអូពីមេលក់ 15,000 ឥឡូវ 20,000 ដៃអ៊ំបើអ៊ំមកទិញខ្ញុំយកទៅលក់ទៀតអូពីមេលក់ 20,000 មានអាណាទីទេឥឡូវចេះអ៊ំអោយម្នាក់ 2,000 លក់អ៊ំឯងចង់កោក្មេងឥឡូវចេះអ៊ំអាណិតពីរនឹងអ៊ំអោយ 5,000 នេះយកដាក់នេះបង5,000 លក់មិនឲ្យ 3,000 លក់ផងតោះពេកអានេះពីបែប 5,000 លក់ទៀតហើយយកលក់ដាលក់រស់យល់ថាកូនហែអមិនហ่ะដល់ដាក់ឃើញលេងផ្ទះតិចបែកតាណាបាត់វទេសួរសុកទុកថាហៅបោដែរហ្នឹងតែគ្នាថាអត់ឲ្យបោទីតោបោឃើញអស់លុយច្រើនចាប់ខែបូនខែទៀតអីចាំបោអូឯងធ្វើចឹងកូនបែកងាប់ហើយមើលកូនអញមកខែមកផ្ទះ 2-3 ដងហើយទៅពេលមកវាផឹកស៊ីបជីនឹងក្រៅខេផ្អើលភូមិដឹកឃើញថាចោវាបោទីខ្លាចវាផឹកស៊ីចាយវាអីអស់ច្រើនចឹងណាអូយវានឹងជាផ្ញើលុយបោដែរចេះទុកឲ្យវាទៅអូឯងបរៀនក៏ខូចអស់ហើយនេះអត់មានចេះស្គាល់ផឹកស៊ីសបាយគេមិនសួរងាប់តើស្គាល់ជាក្រៅខេណាជីវិតគ្មានន័យទេក៏ឯងជើបរៀនក៏ខូចវិញនេះអើយមកដល់ប្រួយនឹកដល់ហាមដល់មកនេះគុកបោះមកផឹកស៊ីទីអញមកតោខ្ញុំមាននឹងល្អមួយហើយមានរឿងអីកូនថៅកែខ្ញុំងាប់បាត់ហើយឯងធ្វើការឡើងតកែងាប់គាត់ខឹងខ្ញុំញ៉ែប្រពន្ធគាត់ហើយជួយឯងញ៉ែមែនអត់ចុះទេប្រពន្ធគាត់មកញ៉ែខ្ញុំថាហើយគាត់ឆ្លោះគ្នាចូលឡើងទិញថ្នាំកដុលមកផឹកខ្វែងដែរគ្នាងាប់ទាំងពីរកូនបើតកែស្លាប់ទាំងពីរចឹងហើយចុះកាប់កយកន្លែងការគេឲ្យទៅអូនមានអីពូកម្មកជាធ្វើការធម្មតាព្រោះតកែខ្ញុំលក់គ្រឿងម្ដងណាលក់បានគេយកលុយហ្នឹងទៅហើយខ្ញុំខ្ញុំមកផ្ទះមកហើយអាពេលខ្ញុំមកហ្នឹងគឺនាំនេះសើគ្រប់គ្នាគឺថាខ្ញុំដូចឈួតតកែងាប់បាយអត់ព្រមនៅធ្វើការហើយឃើញកូនអញធ្វើការតកែងាប់ខ្ទេចអត់ទៅកូនទៅរៀបចំផើទៅកូនឯងមកចូលចិត្តសបាយចឹងអត់ទៅពេលវាមកម្ដងវាផឹកស៊ីហើយយប់ឡើងដែរចូលក្លឹបឯកូនចូលក្លឹបចូលក្រៅខេចេញមកវាយគ្នានិយាយទៅពួកម៉ែអមច្រើនណាដំបេះកូនមនុស្សប្រុសយើងតើខូចបានស្រីស្រឡាញ់កុំធ្វើឲ្យកូនអាគុកនេះសើកសុភាគ្មានចេះស្អីទេអីហៅអីមកផឹកឬហៅអីមកប៊ូលូអាឡូអាម៉ាអីមកទេអញទីមកផឹកមកអូអញហ្នឹងអូខេបាយយ៉ាងបានដែរហៅមកហើយឃើញកូនឲ្យហៅពួកម៉ាក់វាមកទៀតហើយពួកម៉ាក់វាសុទ្ធតែអ្នកវាយហើយហៅមកជើងទីស្វឹងវាយទៅឯងទៅបាយភ័យទៅមកកូនពុបាមកគួយមកអូជើងកាងអាហ្នឹងហេតាគាត់នេះអូឯងហើយចាគាត់នេះពួកម៉ែឬពួកម៉ាអូឯងកុំប្រកាន់វាគុកផាយជាវាស្វឹងហើយពូនឹងនេះតែគាត់ជាប់ទេឯងនេះអូឯងស្មាពួកម៉ែចឹងសុំទៅពូផឹកមួយក្មេងចឹងបែរមកអាម៉ាតែឯងមានបាយឯងផឹកមានបាយផឹកដល់ចូលទេហើយចាំមើលអាហ្នឹងអត់ទៅមានបាតនឹងទៅវាជ្រៀង
bà anh xóm chiêm đâu mà ở micro mà nè hãy chăm sóc về chiếng nó chiếng bro chiêm sắc bọt bứt mò alo I'm a real gangster ពាក់អាវកលុងឃុំស្បែកជើងជាប់អាចបែបមកជាប់កណ្ដាលព្រំអើយអូនឈឺខោប្រួយស្បែកជើងជាប់ភក់មកជាប់កណ្ដាលព្រំអូខ្ញុំច្រឡំហឡូថាម៉េចគេវាយហេអាផ្លិតគេវាយមកhãy khơi côn ai vậy mà chơi chui cái điên à hãy bây giờ với chơi vào đôi cô đó à hãy cho một con này thôi con đua mà to mến thế Âu kêu vậy to chuột bộ nhầm tập bèn anh nhờ anh to buồn khè còi mồ nè mơ nó hô bài nấu rương cái buôn khé nè sẽ đạp thằng bay cô cháu tinh lan thằng bay sau mà cô cháu đó hê to tô riêng ơi đã cô đà xa thụ cô đòi ấu sơ bài chân đà đã cô anh biết cùng đất xóm lối tây lan bán chi vào lên tia chứ hay ấu ôi thụ bài đấy cứ chùm riêng tận đo diện bật pet sầm đàn bao chứ đã cô bạt xa thụ đừng ta sốc sọ bài cô anh sọc bên hay ba là bò thầm mới chỉ thay viên là cô đó viên tia có đôi đây đa đâu cho là lúc bạn là đó cầu hay thật đấy tị là đó cô nè ôn như tha lan này lùi kê máu ấy cô ấy mơ coi số dắt chóp cô lùi kia mấy là nó cô anh tên kia máu à anh chưa cô anh thơ ca thằng môn cô đấy tiết hóa mà tôi cha môi chim bán phố anh thơ bệnh đừng thế cô anh xóm lùi bò dù ơi bà bị tịnh bà đừng à hay cho ăn hoạp cô anh mà thơ ca là biết mấy biết mình bữa tên chưa ăn thịt mới rồi mấy nữa bò vì mà che đẻ đồ cô hay gì bị tha hay anh thơ ca là biết mấy hay bữa cô kia mô tình làm mà mày che hay hỏi tao mà tôi cha môi chim bàn phong hay có mọi anh mà kia nịa chỗ chứ nó mặn bạch một thế nhà mỏi đâu hay mô hay nói này niệm đó mục tiêu on cùng nào rồi anh mày nói anh tích cái vai nhiều mà nhà mẹ anh cho cái tay ám luôn mà đâu ấy là đây hay nha mà mà lanh lo sợ say so tí ra hay với cái chun po tỏ quay lên sân mà đồ mô có tí rồi chuyện sô la bà đâu đồ mô có tí rồi chuyện sô la chẳng ngay nè ở quân sầm lanh để bàn tên đồ mô có tí dồn nhà đồ mô có tí rồi chuyện sô la cái đôi sô la bật chứ nó một tí lần đầu tiên Campuchia đãมีក្រុមហ៊ុនដើមមានឈ្មោះបោះសម្លេងជាង100ឆ្នាំមកហើយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយក៏ជាក្រុមហ៊ុនតែមួយគត់នៅប្រទេសកម្ពុជាដែលទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រស្តង់ដារសុវត្ថិភាពនិងគុណភាពម្ហូបអាហារពិភពលោក BRCGS កម្រិតល្អបំផុត3ឆ្នាំជាប់គ្នាផលិតផលមកទីដែលលក់នៅប្រទេសកម្ពុជានិងនាំចេញទៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានគុណភាពនិងសុវត្ថិភាពល្អដូចគ្នា
សំខាន់ឆ្ងាញ់មកគេពិតមែនអូនបងប្អូននំម៉ូកាទីរសជាតិសូកូឡាឆ្ងាញ់មកគេពិតមែននេះហេមើលឡានគេឲ្យមើលពួកម៉ាក់គេជិះសឡានហើយចុះឲ្យស្អីគេអាក្តាប់អាសនអានំរកកូនអាចទៀតម៉ាស្ដាយឯងចេញរត់ស៊ីតាំងមុនគេឥឡូវក៏ជិះសឡានឯងរត់តែម៉ូតូចាស់មកជិះបានផងអីពូអាក្តាប់នៅអត់ពូហើយចុះឲ្យរកកូនអញទៅអីហៅផឹកហេមកឯងគិតហៅកូនផឹកមកអញមិនណាពួកឯងដាក់ច្រឡំកញ្ចប់ហីអាងង